Ngapriang sobaya pilang paro hagateng gajong Jesus Christ pat hagan ngapor kadon gawai gajing dukhana bangan samsipi bangang eskam lamba kada jing dukhana nyo shibun gajing muntoy hagajing im gajunga bagajong pi hagawai gasing adon gawai katengah bagan katengah klasyong hajlong jong uwe ding kalapa pat hagata gajaka ladon uwe angal badangai lanti Lasnya ke jibut ke jangan tengah, ke jingpa ke tengah, balap pas tengah baluang. Ko tengah, bali apa hadu kan ne, bali pa ut hadu kan ne. Kata apa, ketengah kelap pai. Syaunew anga bakalang. Ko angel, ublay jongpi ulok ublay bakumno. Ikarong ke jong ngalapanan kam tanggal por snowsi. Baik karong junga kalong karong bakumno tip khamba karong junga tap kalong karong kumno dena kamli ma kemali ma pi kamli kemali ka samla jong pi no samla jong pi kalong bayong kum kyuyong dia kata kapor ko tip khamba karong ka junga kalong karong ka bayong kum kyuyong haba kibri kibu yo kyuyong habar omitu ne mangane de kyuyong kum ngani ka jing iman kemen mo ko angel kibri kum juai kau yang kibe yang nga ban her pu ka dok pot ong kene tengah dia bakam tau nu anyan ko angel ka dia bakum ta pokok along ayu dei thu ing ngan pelong yang tham ta manta ong kene ka tengah sisa se hin pelong yang ho yang pelong ong ni angel dia bakum ta ko angel pelong no yang karadha pi ani kajing li depi ani kajing babriu depi ni ang spi pelong no yang karadha ani kaper haum mitu depi kaper kumnoru bakum ta uneu angel luang ho yang pelong yang pamanta heroi kili kendu shwa berkeli ikaradha kalong kumno Desawan palhanga ngan pelong ya pa karada. Hada po katang ap kala her kalawat si karada. Kalau ila jinga he ko gawa karada kadang cia po berkala koradha kat no ka jingba bri palong pali ladu khli pat hadu kijat jompa paper hadang kisla ongan baitu ya pa dem dak jat pat hapo karong jompa karong jong jingsu ani akwa balong ke balong mapa kat no cintenat ke jingsu hakata po bagan karad haka yesus buka ang jingsuk ayu pakum kane omi tu de manga ne de ka shandur briuru umpao su ayu pa matiap lano ki breaking cam yang kin sedi ru bakin shat ru yang bakin bamdo yang kum ne chingiem to sukses dia ong kena tengah pam sukses ngam suk ong kena garada tentang tengah ong hakmat ka jumpa korada asim ayu ke basu ong karada dei udah ke basu nang ta ketengap kalahir pekalip yang syauda angel ko angel ngam kwa balong syu karadha gamat ka jinge ka babun ba balong rong yang uta ke uta bes ba khut jung ulu basa ani barok kiari te yo ka barong uta balong yang uta se ang tau angel oi ho ngan pelong ya pa ka uta yang pelong ya pa ka tuta kali kenduk syau tuta bakeli ulong kumno langta kateng ap kalahir berbuat si tuta wadan kalau i hajrong wo uding to tuta syang bakala pai so tuta balang ko tuta kat no ji babri melong ukmot ubaret bat ubasa gamet kajame kalau gamet ko julut ha kabai skun ba baro kiri ya meki khot menu kibu shibum kertengnya me bagi ajing bam ki aisyana ya me
Kat no pada kemen makan long ke mami. Kata pot ku tahu long. Kemana you pa? Kung kan ni kecingin. Kemana you? Sendur. Yau dingru sendur yang ngak empau syuk. Kasih pa tak orang cara ngamrot. Kibriu kikemnya, kiset yang ngak, kira apa serkas yang ngak. Ki aiso makan yang ngak. Ngabat iem ku merau. Ku menaga cingin pang kemen. Ngam kemen ong ku. Dia kata apa kat tengah kam susi bekelang. Ngam kemen se. Ngam kemen ong ku dah. Pak kata apa kat tengah bekelang. Hakmat ke jompi. Ko tu ta. Kano ke sim ke kemen. Kano ke sim ke kemen. Ong tu ta. Dia uklau ken kemen. Dia uklau ken bakhamat jingsuk. Tang ta katang ak leher begalip yang show angel kelang. Ko angel ngam kuat balong tu taru nang tu tau mat sibun kicing balong yang dau uklau ken ngak kuat balong uklau te. Tang tau angel oh yang pelong nya pha uklau tolik kenduk no. Yo uklau mentah-mentah. Yang pelong nya pha uklau. Bakatang ak leher berwat dia uklau. Bakatang buat lai I yo uklau. Ko iklau Kalang, ko keleu kat no internet melang. Kibriu ki ap na genta ban sendur ya me. Ban I yau tu tudong ba internet jange. Ngar sisya ngak wa ban no keleu ko belong mane. Ong pen tengah. Hakata puar. Une keleu ong. Sap kai kata. Sapa? Siapa kemudian bawa yang tengah bong ke kata kinong sikar kita penyap ini pa jong kita put isniar jong ini pa jong kita diu aja mentaki wat saya ngat penyap dengan makin di kesniar jong ayo ong kene kelu kum kene keciem kum nama kuat benlong kau nak kuat bandong, ngam dan jingsuk, ngam tiap lanongan yap, lalu kita berikan put ke senyap jangan indi hayau, balik kuat bandong keleu, kuning keleu, kata puak kata ngap dia kamat jongki, kanu kejai sim, bahkan no kejai merat, desa. Kadai kibasuk at kibakemen. Hakata kapor beliau ulah pahis ke bawah. Hakmat kejong ada isa tangway. Basa tangkaway. Hajiusnyo kedua siar. Ong tengah kooit ngalesnyo. Hajiusnyo do masih. Kooit ngalesnyo ong tengah. Ngayawan puru. Yo dok put, yo dok tam, jong tam masih. Oh tengah. Haji senyum, yo dok senyang. Oh tak, oh nyaya senyum teh. Haji senyum dok radha, oh yang juga senyum. Haji senyum, yo tengah. Oh tengah, ambil senyum. Haji senyum yo kasni dong tengah. Bagas senyum kasni dong tengah gidi ayo. Mong tengah. Jadi ma pakai ke beriu ke kemen, dia ma pakai ke beriu ke babok dam. Dia ma pakai ke beriu ke kerpang. Balai im, ngat ngam tip lanongan nyap. Lano ki beriu kin bamdo. Lano ki beriu kin di sner jonga hari apa, om dan babamdo ya pa. Ya pa, om dan puri ke sner badi ke sner jong pa. Halang ke beriu. Wak mar amdan kibri ban adok ya phaban di hayo amdan kibri ban put ke senyar jong phaban di hayo amdan kibri ban pelong merau ya pha pelong kibri was special ong unya kale hada por tek ak sutu bakalik no ya chika jaka kadang bakal sukun
dan cinta jengka. Kewa kuat menraan ke puak bang tak ada. Teng-teng isyo ya de bang sindur palat. Ni objek yo terai, ni wadau yo terai. Lagi lengkot yang lengkot palat, lagi jong yang jong palat. Lagi yong yang mengiyong, lagi li yang mengili palat. Ni dona lagi dau ke jong ni wadau yo belai. Dengan kuat ben ong ye pilong mas special. Pilong ki bakar pang. Wa pan ya hap ila de bar ki wei pat. Kuma pilong ma ki wei ki mlak belong. Kuma long ki wei pi nam lak belong. Pilong unik ka jing ka jong pi. U bleu thau ya la pilong, la pili, la pilong kot, la pi jrong. Beda menta ka jing ha ka jong pi. Shua pin ong ya la de ba pi sniu dor. Shua pin ong baka samla jong pi long bos new doa. Tertiap kila bakal laju. Ada ubelai jong pi long ubelai bababrio. In time nak tak gisam basam kulai ka dekat ka baar insya. Bar kishu kijing wajong Salomon kalau basan ka ka bashibel. Christian bakat nu ka jing bababrio ka jong cisu. Karena kacing babri baca belai, kam babri pada kispel hajar kiri kodro, kacing li kacing babri. Balada belai jongi ulang babri yo, lau belai kejongi ulang belai ba unik, ulang belai ba pala, kia balong kibri ki babri kan, ba ulang kibri ki ba unik, ba special, ba ki kentiak. Dawangin pa Genesis kalau badingkong kada khot at bri ba artinya apa? Ublay ulo omru, tongin tau yo briu hakadur jongi, karkum kajing serngiem jongi hi, pansensya halor kidok ha kaderiau, par halor kisim beneng, par halor ki kenjam rat, par halor ke pertai baro, par halor ki ke kiba kenjaba par baro, yo par hakendau, kabar punyo. Kunta ublay ulo tau yo briu hakadur jongu hi. Hagadur ublay keng ulah tahu ya senrang berkentai ulah tahu yiki. Keiba ublay ule kacim jeng ule mentaka jing hagajeng. Kim sing dur ta pi babri. Pagja jing tahu baru pi babri mo pi. Api long kadur ka jeng ublay. Barnya baro kam babri ka samla jeng pi ta. Maru kata ka samla jeng pi samla jeng pi long kadur ka jeng ublay. Pilong kita berhabri, but pilong kita special. Apa ni hab dor yang no bat mapi. Markum pilong mapi kiwe kimla belong. Kembali mapi kiwe kimla belong. Kebayang mapi kiwe kimla belong. Kemelangkat mapi kiwe kimla melangkat mapi barang. Beliau tahu unik yang IP. Sibulah tahu kejuk kadur ya barak, kejuk kejingli, kejuk kernyang, atau melong ke bolong robat. Replay jongi ulang replay ba unik kelab ketiak to tahu dengan IP ba kelab ketiak ada replay jongi ulang ba babrio pir pilak ba babrio ba pediang ke ba replay ai ke cing jongi baro kalong nak benda ke cing ha ke jongi nak burung ke jong mulai ni scam pio cing to sibun ya amen hang nak pola pil yo cing toy la makai video ke jama so ba like ba subscribe ke channel ke jama Kenapa? Kalau tap kiwe video, tapi nyok ro, kecing mentoy, kecing macam piwan nasi. Nak berom jom belai, amen.